Ohemaa Mate. Yeah, no. Boko de. Radio dumo so. Ami go so kakankra. Enye ezo. Na enye easy. Stress no dos but ekrem. E be ne de. Ekrem. Bia ne se me dia feature am disi. And we can eat I am share kakra ba krom. Ankoyi we can ankoyi kra. Ankoyi. Na bonsam ehurihuri too much. Na so wo pre wo kontwa ho wo pe bibia yo. No wo pe bibia yo ne ajaja. Well, I know what to em say wo mo a entumi an survive no ye ma wo mo ya ko em say nipa ba ko na ye course we ni nyina wentumi enyina no. All right, mama mo hwi na memfa enigide ensem ene aba be come nsa no memfa ma ye tifo. Na over the weekend say na me ka no e ade ana me minida e May 25th na ye Jason Ohiniredu me baby boy na ene birthday Jason Ohiniredu. Yes. And that Giovanni birthday. Joe. Unse media general, your biggest dancer. Yeah, oh, sababa. Hey, Nana. Ain't yeah, wish Giovanni a happy birthday. Nana, oh, very lovely. Yes. Very nice man. One of those who like who said, yeah, will be who I know cheating. Not training. Yeah. He's one on Tessa. Like very welcoming, very nice man. Okay. Happy birthday in command pa. All right. Okay, entina May 25th ya me koka ho asemi na da na Kumawood actor Kojo in cancel win. Na wopa ni sini a country called Ghana. Na wapa ho tuma dada ewo en. Ai. Be say my enko nye de dumsa age ba walada. Entina na lewe ne sini no aba bedi nkan be pa ehontuma wo enkran eja na fe du Onua ni diem ai na em se ogusu akokọ okoto ni o ka che nkrofo se o nyame ya adom a beba so ti in fact mo kra o yare ka koda ya sabia e ma management den krata bai to no na ejuma we na izi na nya izi na akoye se ba akofo nso ono na bibia se o yi wanim na wo kasa ne ade a ye titi what enwunu kotom kakra ekote ese lewen ne car wa brande ne Benz o register ye kra ese ka ye ade a odi akwakwa hwim ewo eye Kumase obi na de be hwim o so no so pakisi be car white bi e na de be hwim so dem che driver banza bi e na obi hunu se na yese ne mama iwo se ne papa iwo so obi we ne girl obi ntumi hunu na ne girl what if we senior koba na is very akwanketo abi o ni memory kakura no be okọ senior as that time ye wo hwe kwan no senior videos no circulate e na tie na as that car no tumi nyam animu no mo yes so na me fifi driver no na erabe bi ono so mi hu erabe bi o so ono no senior she had to park yes oso okọ no hu driver said you obu ni papa na o say anu odene wan hwe ya yes so parking no parking e no kra no odi twi no yeah and ye hu ya no so odi akwakopim lewen na be ku ya celebrate ba ko pe mi am she sabe concert my ba ko pa e den didi ye ni wo be ko na unu anya kra unu ya so let me tell you na esenya asem no ne wa brafo ka brafo ani ade mo ba mani nyina cut short wo chro yi nyina je say bibia nti na ekoba ne sa no mse ye nyina yam she but still na movie premiere na or the Kumase no he made it na asem ne ba na nkrofo bi edwen se one of his joke I say we asom ka se sofo your twin oh the obeto be show hey sofo rain oh ade oh kai di pakuri am hey na nkrofo se lewen na say wa hihye ho aheda we dey promote na yi no but as at the time obebe pa yi ni stage so na hu ahu se be ma yemre enye na ka ye say I dey promoting show oh nana wait nana na onim se ne nanfofo ni bi mi sin twafo ni papa ya na nso be no akoye ni tiri wo pink ni yellow ni ade you see obe this year ya oguso no nkrofo asem ni si nkrofo se papa no kra ne esi as wonim hu bi na o mo keken ka na papa no so mo kokobi sa ne se wate se lewen epra na o si o woni onte o yi se nkrofo ne ka na ono no o nyini
me dey menyi ni wo dey hwese woso apira pa no wanya accident ahwese ni premier no ma si ampani ampa nti na akwa hwese asa papa no ni na sem anu okeka no bia sa but in all ensem ni nyina mu no ye da Nyankopon ase se eye no kro se enye no kro no ye hu ka na evidence on ti no kre senkrofo okeka accident wan fan ni agro ni show nti no wo ye nipa nya accident na no kra so dem na hwese ni ye so no let it rain die ni ehu accident kro let it rain oh onu de ye hu eduru ba bi na fe honhon kroko be hye mu wo podium so ntina ne kro se na motwem na o yi twetwe ne na ni pe na okay ni o UK wo yi twetwe ne so ni badu wabo na se wo fia se ngo alemte we di accident wo se ka na ni mamoa yento aso na waboto oba ehu sina ni achi nyina they actually carried him from the car no yes what told mu to be kasakra kom se Ghana hana sem ne ba is obi e ka bi na enum a enso so enem se enwunu ekom no na se May 25th Saturday ni de na se enhyeda enye na KK Fosu obosuma se abrante kama oye suje high life musician one bless abrante obo chocho mutwe na yeso omanya gig bi omudi omani akire mu e Central region em se obi ware ena nipa omokwato nyu ame se abrante ka ba ku bi so e ka ho o the tamaklo cloud nana se abrante ni minim no nem se kobo ena posti no ena me si anti abrante ye omokan onie kobo no to nwum de anafe no ofefe blogger nti ko blogger mo oh so sorry eduma we yaduma ehu ankrofo nyiji yeso sa no mu bra ye bre kra nya easy enti nana no so ko ba na ne mfonyine ba be mi hu yam de mehum si eya kwa nsusu awu eya bless ne keke Fosu se ne oba ya mo de da o hweka no ne nchemu akasa na se ne 2016 we better no matter for afọ mo hwe fon kra wo mo better no ma bless e ja oguso bo current na keke de nyum da de ya to wan ka no na se abrante bi na na etwi se enti no ne so over the weekend no de na asefe mu a ne sabatin all no baako abrante baako ena ofri mu na keke Fosu ene blessed de omguso a eje ayahwe na yesi so omo de omo ba nkra ha se ya omo eje ayahwe ntino no eno nsem a etumi akoso Mari Sampa obebe pie mu e wa ha se yes ene nsem o kekan no se nkrofo aso mu a se we will never say Ghana for omo pensemetie obi kra so ko celeba no pe memntia what did you say I say and the agile politics economy won say some and ya keka na msi ni program you want here with you those call no ya guy bia na ma men ko na say fela so ni kunu fela ni kunu ahemfo ye babuwulomo na go for kasa medical to me because fela na call first by all no so mommy ni na call amko ba we koja fela call first na medical to aso na kwa mko enya document na omo hwere mo ntumi am provide omo ntumi am provide ti asan show mo say anti sa what social media no there yes omo famra em so omo kono mo amfa nko dia I don't know but what nkata aminya ne kire say ne omo kokopie mu ho no de what empenifo no ehwehwe na nye no na omo de koye medical card nya show so de bibia koye opie mu ho no de ti a show mo say ne omo hwehwe na nkasa but no one important wa issues ho ho issues kakra ho ana oti ho anu asonson ho na nkasa issues asase ho nsam issues kakra ho se ohene ano ho ezal ne nsensem sanko ba ye kire se ho nsem pi ho nsem ne nkrata na oti ere mu ha ho nsem pi ho nsem pi na ya sha mo se nyame ya aduma ebenada ye May 28 ya wo mo na se wo kina won wo kina wo nsan emra na ne document kura wo mo ehwe so wo famra no mo famra nti sa de ahwe ya na ye babaji asase ne ya adaya wasi yesu ye yetua no ba se ni ye beji dan na mo makoti na bi yenye yetua se bia obese yetua ho ka but who owns that land? Yes. Nothing. Yes, you need to also go and verify from Lands Commission. Say why dia? Why ankasa na asase ne dia? Enti ne ye hwenya me admo china ene ebehunu ne etua mu. Nana, so when in Fidos Idrisu
Unim Fidos. Oh, unim Shatabando. Nidian Casano National Bando Sencro. I was Cassio Biao. The whole Ghana. I know quite a was Cassio Biano easy. Shut up, there are no master but away. Yes, oh, can I remember the I said, Mamma, no, I said Ghana for any bit me, Runa. I thought I was one. I'm sure I say I said that book clear there to her. Oh, Cassani. Ah, now, Monsieur, I don't know where Cassani. Mamma can Cassani in our Onua Castle was catching Mamma can Cassan. Nancy cried Nana. Or so training or Jimmy. I am no biceps. No bo. Yes, or bo. Untinwa or bo. Oh, yeah, Uncle Gentleman. Brain and baby or Jimmy Bakunam descend no. Pese Ghana for who says send me a tip or so. Uncle Gentleman. Oh, yeah, guy, yes. Oh, when you oh, Nana, share. Oh, Bill. When you and I Tisania is what would be shaking. Share also no opportunities in your my banner quemuno. And easy. It's more motivated in more can was this Yame Aduna or training or born no, you know, Babontia. And I'm who say, Yame Ayo, Nana, and I do a day. Would this you? Now, James Gardner. James Gardner, so I depressed. Nasem no, I'm in personal boss. Was why I depressed. One of our celebrities. What's this problem? Nana, and Shada Nyasim, but use any paddy. I say, Ukukru na ejigu. Ukukru na ejigu na etoda wonni nkrofo mo bo you know, sometimes you may have friends no friends are mo beka ankranhye semade a kire obi obeta wa wo mo adwuma mo ye no Ghana has kanhye da yanim sikanim ena ya ye pejja mo too much na ye pejja ye mu bi too much said they don't expect you to do certain things enti ubon say na ye de ohyeso ye ne ma bi na akofa ho kire de abrayen yeah enti ye mu bi etete islegon a wo mo high dan etua dollars ya kra wo munya bi ntia o etua dollars amanfo ne SSM crofo be hu so wote islegon eno no keke no wonye sika fa high dan no akwa high ontumi no akwa $1,500 $2,000 a month mete say one of the big celebs ni bi akwa high dan 3 months nana 3 good months pew na afino krampo yesen na abranti ene birthday ena odi sanse mi babeto abonti anu o che se ne nkrofo be hunu se oye fine guy bibia koso kama ni ade so no ade a che se no ase ewiase ye bu abona ene sa ni nyina ene sa James Gardner ena wo hwe eye wo Onua 95.1 FM wo Facebook a wo da so abranti fefe kama me am friend have ko nani ama se tejwa osis enioma ekobone edi amano o she abrabo asene kakra ni sini twa ya or venture into car rental adwuma ene say o china say ekokogiguye ema odne ho kra ekokogjoin eye ba ne pap cb eno so no oguso aya no so no we investing into it ade na anwen ne sia ne sa no se ne ma me focus on me sini twa adwuma mu eno so oguso a oh yeah and sabat or has what the tarea na why or the tarea na why na de na foforo na ohwe na ehwe na ne se wo de babonten se one ton yare a unya anu adru enti no ene obaba chiroto abefontinta so ena nkrofo mani nkranhye sem a enesa enti no in all no se enya ade bia hyenhyen kwan nyina ena eyeska ena etodan so na wo hwe na bibi hawa if you have people woju omudi se wo mo betimi akansem amana chichiro wura no abomodin na watwi de aben wo mo fise wiase no yese oyonkoda ene woda enti ene je die ensem ene edwadai ene ba na me catch amanfo se make me not so mo che no Amsterdam na baby Amsterdam wona omudi we no kwa na nya ne die o we share na nya ne dia we share na nya ne dia nya ne ne bodyguard dia na Amsterdam krom honum so it is legalized no but to be fair to kwan na it is legalized but to be fair to kwan na ebia o to be fair to kwan because you say pilot no ma petition apio dia yense openzo ase neja ya petition na manifest abon nyum ya so won pe Dubai ko adenti ya ntumi hye wo na abeka manifest na hwan bra tachuti kataba na manifest wa so won pe Dubai ko Dubai o sire na de wo shiwi a o gentry
Now I saw something on social media say Kodwentri Fiashe no cre. Oh, I think that it's been months. Yeah. No, masa man resurface it said yeah. But now delay interview and so unse na Brown ni kunu so koko pie so. Nya asem ketu. Oh na nye easy. Na delay di onyo. Oh weekend say me nra. Na weekend maybe am fa bia no ma hia no so ya de na e koso ye. Na obi a wo dodge me umpeso be sister to le bia na weda no. Sister to le bia na weda no. Me nye o ba delay so nye. Delay di onyo. Me nye ba delay flower unhu ba bia obekwa fishing na yi from. Fishing information is okay. Me I'm a very open open book. The only thing you probably might not get specifically is my relationship. And no be I want to me. That's the only thing you probably would not get. But I'm an open book. Yeah. I'm the minsim. Nana ni kunu nana. And then some. Na umse baby some bisa nana asem and bisa ni kunu susu na ni kunu ni nya no ode bae no na se o se ase oba ne do no bibi sa o se o me no do no e fese esiama ene na agrada na bisa ne se agrada mama part o se agrada and I know I'm with you no why na see like questions I bisa na say the guy was taking it for honor no ho and o mu bisa nsa aden I don't know ne re na enwia no na ode bae na se da nkoye afi na Brown ti ho no na nani etu delays na da na wusu na enkrofo sesenka osu no ke se be man e comfort no wa se da man sa afi na so odo e de say mama part ne mama enkrofo anyam wo be hwe na sister bia obehwe no ba be ye wo monka kan ne wanu ane de die ne ye ben nan anti wo mo nyina mo ye be de ama ye nya binka o be da so ma Onua 95.1 FM. Yeah, Jinemo.